Tekilangjun Multipurpose Cooperative Plan Salong AGM Ame Kapitapon. Meghalaya Riboy District along Kitchengsi Junior Curb Youth Festival Katalon Ponji Apart Kachingwai. Kothori Police Station Kaparlo Bagoria long inut Anjana Kurwa Pangpang Tekekiatung Ahemalong Nopapen Apang Almutekangge. Kardong Pinikar Biprayantam Abirta long pen Nilisami Ranitimupi. Tangti Pinikar Biprayantam Abirta Angton pen Arjwita. Tekilangjun Multipurpose Cooperative Lam Salong Piniada Porpai Keba Porma Lompen Ningka Nasek Amerika Pedopana Birta Nangle. Lams as Secretary Amorjit Tiso Kachari Pona Mealong Alhiaman Pen Observer Firas Ingti Chairman Amorjit Ingti BOD Members Lapen Ongdung Shareholder Satum Chetongdun Mealong Karbiang Long Angkang Along Tin Alem Satum Ta Kam Klem Nangpong Lapen sang kironchot ke chokche sai katikita aning kang atoma low interest pen lem satangka param tunang popasi observer Firas Ingti pen than pachinitekang anparta sarkar kaviatum selang ponong poputa than tekangsi mesen pen pachunpon nili period abang kela pulo nili ni pineng pen IGM an ke ningkan hini pleng lo dak Tekilangjun cooperative long ke claim lapen te un an ke dak ni tuma wat Tekilangjun cooperative long akedu akesung shareholder lapen te card benefit ration card beneficiary tuma pansitame un an pen akerat nili tuma society pen tame pipon ponon ke non ke claim long tanga kam an sitame nili hin pen akimi ration card tuman ke 38 ration card bang keduk darat tom paling tum ration card replace bilong lo lapen te ile tuma cooperative fan akang hon do ile tum sa right so ahin pen sitame nili la ningkan hini beta period long stame lang dinang kabol idun pen ajok ai tum phanda society market complex nang pilo lapen te isi bang ke tum pan akang hon ke thepal pigajok kuana ningkan pen tami tuma society long land allotment avit pin la tum land allotment sitame alang li la nili non ningkan hini angbong sitame alang li nang bol idun pen ajok si land allotment tami tum society long pon lo si parai pon abang kala lo non il tum kewang ji arni mesen pen la shareholder to fan sel ke than pon thek je fan tami cherai pon lo la pen te non akimi ke wang je ningkan 2022 to 23 ningkan apan auditor private auditor itum jong pon lo le point pon lo la bangke inuda bangke freedom lagra la pente inuke miljeng tong pia fansi itum society pen internal auditor lo bangke point pon lo itum akemang point itum society along akemang pon bangke bang jilang ani bangke itum government pen kelong jason doan sitame ke bang jilang itum dak kuya abagan ni klep onje fansi mangpon lo lapente akapte ka belo lam angeli tum long ad loss itame non kontra la ke contractor through si pipi na pola contractor tum nang bunai ipon Karbiang long e plang amasi hala cooperative society atum ke claim nang ji akam claim nang po ipon ma ili tum ke non amat ke arlong tin nang tang dam stamela kalita la sang PDS item putar si tum ke concentrate mati lasin non pen bangke ni dakta ini tenan mane ningarong le dak cisiar tegang long lo je ili tum ke la cooperative ateng brotang te tum ke la shareholder ang bong mat tela economically weaker section mane kiduk da arara tum ang bong si ke param akam ta claim nang po komane tum ke sok khiti claim ta hai mane tum ke kowe khiti claim ta hai mane tum ke dukan chubing tum ta hai hala tuma bang tangka poisa kadure pan ajok aning ke hanga kam tame pleng ode tilasi laso ke papleng poni phansi cooperative bang ke claim nang po lasi laso bang ke claim nai bolong te tuma ke chengsi bang la halo share value bang kalek nai la share member atum kachirunga poisa bang siltu mange dake use po lasi laso poisa ta ke parang mang tame with low interest mane kijum hek interest pen aki ongle tame 2-3% laso aslan persen PC itu malah mana member semua bang mana cirung si laso par param si kam peklem nang po
lalu klaim lu pulang itu mangke Karbiang Long West Karbiang Long ke cooperative movement intang po lalu la si pini kacerai bang lahan lo je pini bang mangke ladak biodi tum si la bangke aku endpon lo non ke bang jia pan bangke alang li tum la un an bangke la farmers tum han bang with low interest pen loan kipi pan se lang tum bangke ceparai lo lalu number hini bangke lahan lo ang tum bangke non bangke share member jorpo ladak komane mane aning hang tum bangke tak share Junam long po, lasi pini bang antman open lo pini bang ke kumane jong sila tekelang jun la LAMS area of operation arlo an mama ke do tumang ke mama ane hang tumang ke tamang ke siar nam long po. House long thi bang ke one paro sila thong ke di hadak ta isi ke thak dolo mane paro isi bang ke siar value lo thong ke bang la ke admission fee po. Hala admission fee bang ke la ke refundable ka lilo. La Faris sebang sila ke refundable lo. Nang lijong sila dak lem song tutung telo belong te nang lila share bang cividro pon long lo. Cividro akut bang ke nang li Faris sebang ke cividro long po hala admission fee bang ke dak tikang ko. Ni decision en le halang tum lam pravjin ban la sab komentu kali lo lage pini me se open lo ane hang te bang pini ban se share mane share nam long lo. La share nam ji belong talan tum bang ke application people ada application people la so teng si requirement pp malang tum documents hang pe hai la so teng selang tum ke share jor po angke share member don long po Meghalaya Ribhoi District along Meghalaya Karbi Cultural Society atompen Kechengsi Zonal Karbi Youth Festival Katalon Ponjia Phan VNR GSK Hemalong Kachingwai Abirta Nonjong Kat News Asemalong Birta Napali Kedam tang citi ni paing kora player ni Meghalaya Ribhoi District kaparlo Purdua pu arong VNR GSK ahemalong Meghalaya Karbi Cultural Society atompen nona kleji pre ni pai kithompen ni pai player ni an Kechengsi Zonal Karbi Youth Festival Katalon Ponjia Phan Meghalaya KCS amepu Albinas Timungpen mechi paing puponsi rong trokke prapli arong pen Zonal Karbi Youth Festival along RD Kipidun Japan Kachingwai pado Mayalong Meghalaya Karbi Cultural Society Mepu Albinas Timung Chunbang Superdin Ronghang Amka Chunbang Bistokan Timung BD Sir BS Teron Abarim Saika Masaipu H Ingleng SS Ingti Amka Lapen Amka Ra Mepu Chunbang Atum Chetongdun Kedamtang GT ni paring kora player ni Socheng Dhenta MAC constituency ka parlo Rongagura Patwa klamalong Socheng Dhenta BJP Mondola tumpen pater piponsi mass joining program ka pidoponalong Bangsuri Phoso se APHLC lapen song viatum BJP along kaching beidon Rongagura Patwa klamalong mass joining aja mekalong alhi sarpaman pen Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Karbianglong District BJP Meipu Dhon Singh Teron Alhiaman Pen MLA Atum Dor Singh Ronghang Bida Singh Ingleng Local MAC Mate EM Barim Kacherong Pipi EM MAC Lapen Klembang Pubang Piatum Cetong Dun Popusinar teman wajah karsapen pacini lo dormang itu lihat kong penana lo mana itu muthan lo hempre kalau mau putar kami Dorsing lo हाँ क्या है जब थान बिरासी इंग्लिश क्या है जब थान लो इले तुम हैंडब्रेक टा हम बॉम्बे की दौर में लेते हैंडब्रेक लो लेती कसार ने हैंडब्रेक लो ने अकोता में रोमापुरा तुवारता में निकारी सियान को में तो किताब के बाबा साई लॉन्ग पॉन की दौर में लेते कली में कहना हैंडब्रेक लो ने अकोता में लेते कि जुना लगा वार साई ने तुम लॉन्ग बैग नहीं दौर में लेते kali mana dormang leto handbrake long le kota me ceklo yono niang bor high school and school me pura lo da teacher katore por teachers long back nanti lepen dan pibek di musi labjak nan pila dormang leto dormang le ato ele tom da mohata ningje iklo da eco sensitive zone da Socheng Yanda konsensi lepen dual babri konsensi lo toa hola da national highway pe da Rongagura ana toa prapjin pe nantiar pinangi pusipulo lasi don mali to bidini riwaida karsa pe na don bhat lamchak dan pipo non gilang di MP election aprang laso toar black to pink toar
kape tangi phane le nikare ke mo be takon bose Pherangkia Tompen Karjua Hot Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen ke thagduna tengke APHRC atum re-election donang jipu ke hang Jongsi padu texter pulote CEM ang hoi pen chi obub jipusi ningje Lapen nilipen duar bagori katilenga tawar siluni jan dolamara Di-ring lapen kohora patiklo thora tawar praptin pen klempon vek puputa rarat hengno klardak pen ningje tekang Lapen BJP klaim bangku bang piatum bil kilong lekan ning riatum ta laswa ni kanang bong long et puputa vaidak pen aning pathetika Lasini tum Karbi Autonomous Council pe lapen ke Bharatiya Janata Party district of Chingwai Chingsai si itu kita MLA Lorsin Wakai dolo MLA Dasingling Kai dolo district BJP Amaipur Konsingkar na Kai pen Chenglok UMC atum pen bang salang tempat arju kolon tek lapen kedak ini longagora ahawar atau pinpuro ng tilo pala pinpura lo ito anda me nili si pen kapichun ponjia pan aso nili klempon kusi lang tumhan rada tingno lapchak tuwara bangke rapjin pen non yung klenglo pulongte nili mohet da klam nili je aprang dame nili engineer pan hukum pielo da mesena kontraktor riga date kamu bang papangsing pomo kusi hukum pielo lapen Chenglok dak lok than bang atum da Hindi pen Chenglok English pen Chenglok maths a teacher sabe pulo tata rapjin pen appointment na dak na to ipan bori pon ko ai pen alang tum lam don che tok lasi inglong a so phan rai nangji ethe bang akhai tum nang bat bom nang jum bang akhai tum laso nang bat bom na puma thasi mo phili tum itu majutang jubat itu malam nunte mobil dan lahai fansi je reservation nangji pusi sit dikera priong sit dolo pulongte sit thongkera priye bangke lake itu minglong so fansi reserve lapen ke sit keba bangke lata joga thurong Karbi kur phota thurong dalang tu pamang hu bangke bangkai ban pidet pipe lage non la daksin ko na trok ta jogle thurong ason hola da sit kepta joga thulong lo Karbi kur phota ta hola sit hongkera priye bangke lake bang khai tu bang thulong le lo inglong so tum sit thulong lasi lahai bang phan ke than tap ke than pru bang ke tonang ko the Karbi yan ne tumne ching hon he te masi ching hon hokpe dalam si thanai nona son si re-election do lang ma yong si re-election do kok pulong de ne pena ma sin de ke tulira ma hang chiri jai daji ahogalam no re-election ya velo mat Radhan ke pamang hulu mat nole target forget ta state government na power pone pon pin itum Karbi Autonomous Council ben se attachment pilo Karbi Autonomous Council ben sin itum 20% la pen 100% tanikan bong na pili pansi lang tum penching wai ta no la pen ke survey ji atum pandan itum MOU che toklo ada ko PP hormudo itum Karbi Anglong la pen west Karbi Anglong la hai itum halong ke lok pen chenglok halong ki ik pen chenglok lapen platinum pen Chenglok akapre PPA hormudo ma lahai tapa ka survey je phan state government pen itum chingwai chingsai si aptim non bang sir tangte hala CPDM ke hala chuki hala diring la penadak la kohra anang ta thola so to la sotuar bang ke national highway kapi ponjia pansi ni itum sitting sekem sir tangte son bang la BJP workers tumang bong sitamela bila gelong le pathak kinang anting kila nang liphan nang sosa dutik la so la bang ke ilin nilita arnam kali de rapo la bang ke sosa ke joka dopo se ko la si chinghon thubom nang ko chipekeng bom acha sir la si bil sila bang ke la ke ditumta aso current aso yarang mang kapitang aje pani tum aso financial year bong kenti panti boy Nagaon District Kothori Police Station ka parlo Bagrialong Mantu Kurwachor Anjana Kurwa Phan Kupiko Son Penone Pang Thek Thek Thiatum no Pakpen Apran Karmutikang da Birta Nangle Rongasor pen Pherangkia tumang no ke tham duna tengke Anjana Kurwa ke Green Asiana Hotel alongsi ka su phole kang thia sai si ka choklem dun
Adapwang ta thu dapwang si amina hem asai chiklem tekang det pen hotel along ta asai chiklem aphan adapwang ta dang. Modal lasana pura hot akupai kilang nupen aprandam nang jilu pesi than pachini pong. Ahok alam kapatini jia phan pura pherang ke atom kar jua hot apenan mantu kurwa pen ke thana tengke pada thur det pen hong amhang kaching mura hotsi pang thek thek thi atom nokpak pen apran kar muteka. Nalika cha thek dun long ahut ke banghinia munit peki ek chipong hetsi inglong anat ke kar etpisi thandun. Lapen lapulong asura pen nang ke thandun atengke bang phobak doji puta pherang kyang no ningjedun. অঞ্জনা কৰোৱা কেনেকৈ হৈছিল ঘটনাটো মানে মইতো পাহাৰৰ পৰা আহোঁ পাহাৰৰ পৰা আহি পেলাই সন্ধিয়া খৰি চৰি বিক্ৰী কৰি পেলাই আহি পেলাই খানা চানা বনাই পেলাই আমি দুটাই আমি কওঁ তাক যে তুই শুই থাক তুই সৰু পোৱালি আছে তুই গাখীৰ চাখীৰ খোৱালে দিগদাৰ শুই থাক বুলি ক'লোঁ মই নিজেই মই চব কৰিম কৰি পেলাই মই চব কৰিম আৰু মই চকীদাৰো কৰিম ৰাতি মই 2টা বজালৈকে 4টা বজালৈকে চকীদাৰ কৰোঁ মই মানুহকেইটাক মই তলত থাকি চব পৰিয়ালটো মাতোঁ মই নাহে কোনো নাহে ছাপোৰ্টেড মোৰ নহয়ে আজি ৰাতিপুৱা মই অকলে ৰাতিপুৱা মই শুই আছিলোঁ 4টা বজালৈকে শুইছোঁ মই ৰাতিপুৱা চিঞৰ বাখৰ হৈছে তেতিয়া মই দৌৰি ওলাইছোঁ তেতিয়া মোৰ মানুহকেইটাক এইফালে পলাই গ'ল 2জন আছিলে দেখিছোঁ এইফালে পলাই গৈছে 2জন নে 5জন আছিলে মই 2জনকে মই পাইছোঁ পলাই যোৱা 2জনকে পলাই যোৱা দেখিছোঁ তেতিয়া মই লাষ্টটো উঠাই পেলাই মই লৈ গ'লোঁ ভিতৰত অকলে বুকি লৈছোঁ মোৰ ভনীও আছে মোৰ ভনীয়ে একফালে ধৰিছে আৰু মই পুৰাকৈ ধৰিছোঁ ধৰি পেলাই উঠাই লৈ গৈছোঁ আপুনি নিয়ালৈকে ঢুকালে নেকি মই নিয়ালৈকে ঢুকালে আপুনি কি বিচাৰে এতিয়া মই কি বিচাৰিম আপোনালোকে কেতিয়া ৰাইজে কেনেকৈ বিচাৰ কৰে কেনেকৈ নকৰে কিহৰভাৱে হত্যা হৈছে কিবা অনুমান কৰিব পাৰিছে নেকি এতিয়া মই 2টা মানুহ ওলাই গৈছে এইফালে 2টা মানুহ এতিয়া সিহঁতে কৰিছে কাৰোবাক চিনি পাইছে নেকি মানুহকেইটাই কোলা কাপোৰ লগা আছে ওপৰত ঠিক আছে কাৰোবাৰ লগত কিবা কণ্ট্ৰল আছিল নেকি পাৰিবাৰিক তেনেকুৱা কিবা এনেকুৱা এতিয়া আমাৰ বগৰী গাঁৱত কাৰো লগত নাই দাদাহঁতৰ পোৱালি বহুত কান্দিছে তাৰপিছত মই দৌৰ মাৰি আহি কৈছোঁ কি হ'ল হঠাৎ কান্দিছে তাৰপিছত আহি পাওঁতে বাহুবলী কৈছোঁ কি হ'ল কান্দিছ যে তেতিয়া মানুহখিনি চাইছোঁ 5জনক তাহাঁতে দেইফালেদি গৈ আছে বেৰ পাৰ হৈ গ'ল তাহাঁতে গৈ আছে কাৰণে মই একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ তাৰ পাছতে দাদা শুই আছিলে দাদা গৈ পেলাই তাৰ নিজৰ ল'ৰাটো গৈ তাক জগাইছেগৈ দেউতা এনেকুৱা হ'লতে দেউতা শিকিছে কি হ'ল মানুহজনীক উঠাইছেগৈ তেতিয়া মই চবক চিঞৰ বাখৰ মই কৰিছোঁ যে এনেকুৱা হ'ল কেনেকুৱা হ'ল বুলি কৈ মানুহজনী তেতিয়ালৈকে মৰিল তেতিয়া মানুহজনী তাৰ পৰা চটপটাই আছে আগতে মাৰি গৈছে তাত কেইজন মানুহ আহিছিলে 5জন আছিলে কোলা কাপোৰ আপুনি চিনি পাইছে নেকি মই চিনি পোৱা নাই অকল 5 চাইডটো চাইছোঁ আগ চাইডটো নাই দেখা খালি হাতত খালি চাকু আছিলে তাহাঁতৰ ডাঙৰ চাকুখিনি যে ধাৰ কৰা সেইখিনি খুকুৰি সেইটো লোৱা দেখিছোঁ মহিলাগৰাকী কি হয় আপোনাৰ মোৰ বাইদেউ হয় নামটো কি আছিলে অঞ্জনা জেনা কৰোৱা বুলি কৰোৱা তালৈকে আহি দেখিলোঁ চালোঁ যে ইয়াতে অঞ্জনা জেনা বুলি মহিলা এগৰাকী ডিঙি কাটি মানে হত্যা কৰিছে তো তাতে তদন্ত কৰি থাকোঁতে গম পালোঁ যে তেখেতৰ যিগৰাকী ভাই বোৱাৰী আছিলে তেখেতে জনালে যে 5জনমান যুৱক মানে পাহাৰৰ ফালে মানে ৰান কৰিছে তো বস্তুটো ইনভেষ্টিগেশ্যন চালোঁ কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোন আছিলে কি কথা গম পোৱা নাই তেখেতেও মানে স্পষ্টকৈ মানে দেখা নাই চিনি পোৱা নাই পিছফালৰ পৰা দেখিলে যে 5জনমান যুৱক দেখা বুলি কৈছে আৰু কিহৰ বাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে কিবা ইনফৰমেশ্যন হত্যাকাণ্ডটো কিহৰ কাৰণে সংঘটিত কৰিছে এতিয়ালৈকে একো গম পোৱা নাই তদন্ত কৰি আছোঁ ডকাইতি কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত থাকিব পাৰে নেকি জুবিত্ৰ সেইটো আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই তেওঁলোকৰ ঘৰটো মানে নিচেই পাহাৰৰ কাষতে হয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পিছতে মানে দুৰ্বৃত্তকেইজন পাহাৰৰ ফালে যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিহেৰে হত্যা কৰিছে তেখেতে জনাইছে যে মানে যিকেইজন যুৱক গৈছিল তাৰে এজনৰ হাতত মানে এখন পুখুৰী আছিলে সমগ্ৰ পুখুৰী আৰু ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰিছে নেকি ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰিছে ক'ত আছে আঘাতৰ চিন Asam angkang prek jama dimalong phangpudong lapen kachong huatung duopu hur ke chodot apura hot Karbi Anglong arlo Duarbagori constituency angkang Jasamet
Dolamara arlo malom di pluso survey kro lapen japi juri malom ta lasona munit ajo apor ke theklong atum dolo lapen di pluso anat ke ajo apor inut asarmar rong ajo kiju ehut inut pang thek thek thia munit men anghu dip chekamat dowai ke apajok pamang hudet sitame kopai ke mepen ke phobek amuni daphan rong asor thekdun long lokamat apran anke joklopusi biota longbon Lasila ki sungalong jasemet ke ton kenang asai ke atrumpen ko PCRDN popusi rada trumpen ning guarantee Tantinan malam sopra phan birta mo ington iksnang আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ The Assam State Rural Livelihood Mission is organizing Assam Yarodia Mela for the year 2022 at Difu Club from 28 September to 1st October, where you can also win exciting SAG products like handloom, handicraft, ethnic goods, etc. Also, enjoy and be part of the Puja cultural program along with food and much more exciting and thrilling event. Dihena mopit puthot birta long mang thuik long Denarong Town Committee pen patra piponsi non kiwangji ingdeng thomkep hawar karbi risnim so rongaji lapen Durga Puja katalona pora khotra tatum kedam kiwang sik saksede nangji pu mathasi towar piari kulat kibi pon pede japhan alam to pipon lapen towar piari kulat kibi atuma phanta towar piari kulat ahor mukapa pet long le de japhan kapachini Denarong Town Committee ame pu Prodip Ingtipen Jalin Ponsi Nangkeleji Ingdeng Thomkep Hawar Karbi Risunim so rongaje lapen Durga Puja katalona pora hot kijui kelang amuluk lapen motor gari sedami dooji Lasila so pora hot kedam kebang ada datum jastemet Denarong ahitiang bong pen kang tilang so langsun kedam kebang atwar piada kasik saksede japhan pura towar piari kulat kibi pon pede japhan lamtai pipon Lapen halapu arniwang kibi pona kola ratuma phanta towar piari an ke pet pede jia phan pachini pongsi denarong irui ke chwa hithi ke mia longta kelang chari padodam thu Minutum denarong Town Committee pen la kewangji non kewangji Durga Puja sek bangso porhut isi ke la panjuri mate kangkilang so ke maru to bang minit dhir pik la bangso rata hubidha phan minutum towar la bangso pa clear dia phan dukan hem la kisuman ang tan ang bi tum phan pini pen warning kilo de lason towara adungan dukan nang pabi bile di phan parmine na dukan jitu ke teng pen la so teng pen pa chedo be dia phan minutum adukan pin humri dam lo pen alang litum phan pachini te kang lo so tuara bang te kai te clear nang ko lapen rara tum isung pen to phede nang ko se nilitum kata obe dukani te phan pachini te kang lambar stame nilitum Town Committee tum ahubidha phan kali rara hubidha phan mat pachini tum bang so kam tin asai deng kon cheng kon lo lapen Durga Puja duditi ke bangke nilitum maso akama bang ton telo lapen kai kita me kelangun ko lapen ada rapun sing sede dia pangse lentum la tuar pipen ajak wan ajak si patik pon ke cetrek japan pipen laso adisten mase avelo mane permanent dukan ke doan velo ke doan akimi king long lelo ase ke bang ke damtang aninkan hut ke tuarari anse mane akimi dukan se nakim ki la Durga Puja putla hilil hai ki jo dia phan
মানে akimia dukan si kim laso temporary dukan bang ke kim long elo la permanent dukan si long la gari motor ke pasang di la pe apa sen merat ke celeng laso subidha pansi laso space bang ke tipi Hawar ke hat sang timili patuak lamalong suri hinira ingkora hinia ningkana farman aningkan wang son tak tak si piningkan le thota hawar karbi risnim so ronga je mesen pen kapachun ponjia phan kache sikachedang pona birta pherang ke pen nangli Karbia ke ajutang jubat lapen pindeng sumpot an sose kapache thangjia phan piningkan le thota hawar kata longta jamek mesen me et pen kapechun ponjia phan je sikachedang pon bom tanglong Hawar kehara long pining thom kep angdeng karbi risonim so rongaje sangti mili patwak lamalong si kapedo ponjia phan katese kachadang ketang si ke ong lupusi tham pachini pon Anparta ani kanwang aphante pining asap kelang me mate ke prek jaga sal thek pon long jiputa than Pining arongaje along teran krep phuatom te tong jiputa pherang kyang no than pachini dontu Bini karbi prayam tama birta bangkela pansi kangton eklong 2 mi thak me korwang thu